Dragi gledalci, evo priveli smo još jedan zimski internacionalni nogometni kamp kraju. Evo, zahvalio bi se prije svega svim sudionicima, a to je 75 djece koji su bili učesnici zimskog nogometnog kampa u Sarajevu po prvi puta u organizaciji IAGSM, Internacionalne nogometne agencije iz Rijeke, Hrvatske, te Akademije individualnog rada Sarajevo. Zahvalio bi se također svim našim kolegama trenerima, počevši od najstarijeg gospodina Edima Hadžialagića, preko našeg Veldina Karića, Muamera Svrake, Nede Rohmana, Amele Barjaktarević, te mog kolege Adnana Fejzića, koji je ujedno sa mnom i organizator ovoga kampa. Potrudili smo se maksimalno na ovome kampu da organiziramo treninge kroz 2 puta dnevno u trajanju od 2 sata. Mislim da smo napravili kvalitetan sadržaj, da su djeca prezadovoljna. Bilo je puno zabave, puno smijeha, puno igre, puno novih vježbica koje možda djeca do sada nisu vidjela, nisu učila, ali evo, zbog toga smo mi tu, zbog toga ćemo mi i u budućnosti gledati da na području BiH i Republike Hrvatske organiziramo nogometne kampove kako bi ujedinili djecu, kako bi djecu doveli iz zemalja ne samo Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, nego i Srbije, Makedonije, Slovenije i svih obližnjih zemalja, naravno i svi oni koji su i u možda nekim daljim zemljama su dobro došli. Evo, zahvalio bi se također i našim sponzorima, svim sponzorima koji su sudjelovali na bilo kakav način, dali svojim doprinosom, dali svojim novčanim sredstvima ili nekakvim uslugama, a posebice bi istaknuo 2 generalna sponzora koji su nam uvelike pomogli, a to su Dux nekretnine iz Rijeke, Hrvatske, te Transporti Hajdarević iz BiH. Veliko im hvala i vidimo se nekom drugom prilikom. Pozdrav svima, ja sam Adnan Fejzić, domaćin i jedan od organizatora našeg prvog internacionalnog nogometnog kampa u Sarajevu. Naš kamp je obuhvatio 75 učesnika, odnosno polaznika kampa i trenersku ekipu koja je brojala 7 članova. Mi smo jako ponosni i zadovoljni našim prvim projektom i ovo je tek naš početak. Tako da ja ću najaviti da već u narednom periodu planiramo da napravimo naš kamp u Banja Luci i u Hrvatskom Primorju. Želio bih da se zahvalim svim našim polaznicima, našim trenerima, našim roditeljima koji su najveća podrška ovoj djeci i ljudima koji su nam obezbijedili uslove gdje ćemo boraviti i održavati kamp. Hvala puno i vidimo se drugom prilikom. Evo, nakon 30 godina vraćam se u Sarajevo, u svoj želju, u klub koji sam igrao, zahvaljujući Adi i Irini koji su napravili ovaj kamp, koji se vidi da ima jako puno kvalitetne djece gdje se treba raditi u klubovima i ovakvim školama. Znači, bilo nam je drago i zadovoljstvo učestvovati na ovom nogometnom kampu. Znači, rekao bi svima roditeljima da podrže ovu svoju djecu uz kvalitetan klubski rad i kvalitetne kampove, škole, da nema problema za budućnosti ovog sporta u ovom gradu. Sigurno. Evo, toliko pozdrav od mene. Ovako, drago mi je što sam dio ove priče ovog internacionalnog kampa koji su organizovali Adnan Fejzić i Rinaldo Milivojević. Okupili smo dosta djeci, okupili su u stvari, ja sam tu više bio kao neka vrsta malo neke pomoći. Drago mi je što se skupilo dosta djece, pogotovo u ovom vremenu kada je pandemija još uvijek, ajmo reći, tu prisutna. Odradili smo 5-6 nekih treninga tu, imali smo druženje, imali smo neke radionice, tako da sve u svemu proteklo je sve u najboljem redu. Radujemo se sljedećem druženju koje nadam se bit će skoro, čak mislim na proljeće i jedan kamp da je planiran i na ljeto drugi, tako da radujem se ponovnom druženju i ponovnoj edukaciji mlade djece. Ja sam Edim Hadžialagić, trener znači ovdje u kampu internacionalnom koji se održavao znači od 4. ovoga mjeseca, tako da mogu da pohvalim zaista organizaciju
divne ljude koji su radili sa mnom i djeca koja su tu bila zajedno sa nama. Ja mislim da je bilo veliko zadovoljstvo raditi sa njima i sa današnjim danom, zaključivanjem ovoga kampa, mogu reći da i djeca i roditelji sigurno mogu da budu zadovoljni s ovim što smo uradili, da je bilo dobro druženje, dobar rad i vrlo fino ponašanje djece kako na terenu, tako i van njega. Hvala. Evo ovom prilikom bi se volio zahvaliti organizatorima kampa da sam mogu biti dio trenerske ekipe. Kao što vidite i znate, imamo djecu od godina od 6 do 14. Svi smo tu skupa, svi dišemo jednim zajedničkim sportskim duhom i uživamo u tome. Imamo natkriveni prostor, što je bitno, djeca uživaju, odradili smo trening koliko smo god mogli, opet da oni uživaju, da se mali opusti, upoznaju, da sklopi neka nova prijateljstva i sve u svemu da im bude ovo jedno lijepo sjećanje, ako Bog da možda na ljeto dođu u Hrvatsku na kamp ili eto sljedeće godine ponovimo u Sarajevu. Tako da još jednom veliko hvala svima i roditeljima što su vozili i djeci što su toliko trudili i trenerima što su toliko organizirali i pripremili sve za ovaj kamp. Hvala vam. Ja sam Amela Beriktarević, trenerica sam na ovom internacionalnom kampu. Evo, čast i zadovoljstvo mi je bilo da budem dio ove ekipe koja je provodila par ovih dana u Sarajevu. Sigurno da smo svi naučili nešto novo i da je bilo divno druženje kako sa trenerima, tako i sa djecom. Sigurno da šaljemo jednu lijepu sliku za sve naredne kampove i nadam se da se uskoro vidimo na sljedećem kampu. Hvala.